अस्सलाम अलैकुम जान प्रोग्राम हेथ बह तुहद मेज़बान तनवीर मकबूल तो फारूक प्रिंगी हाजिर तय सारे हूँ खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज कलमकार तो शायर इस पेश किन डॉक्टर मगर अदबस लोखो थवन वोल अदब शनास डॉक्टर गुलाम मोहम्मद मीर अलमारूफ डॉक्टर गुल आज करो अमस कत बात तो वो यह कम दर्जुक शायर तो सती वात दूर दराज लूकन ताम अम सज कत बात दौरान इन अम सज जिंदगी हंद बे कह पहलू वेसनावन मीर साहबस ज किताब यमन मज गोडनिच लोल हथ आलव तो मन बावत तो मे सत हसब रवायत मेन साथी फारूक प्रिंगी साहब तो यमे कर दसलाब गोडनुक सवाल कर यमे मीर साहबस फारूक साहब सन प्रजनत सन शान कौशर जबान कौशरु वन क्या डजियो पज जान शायरन ते सोफियन हिंद प्रोग्राम जान सान्य अदबुक कारवाना गो पकान नाजरीन किराम तुछ वुचान प्रोग्राम जान तो नई नई प्रोग्राम तो वीडियो वुचन बाबत करियो सब्सक्राइब जे स्टूडियो मधुबन डॉक्टर साहब गोडनुक सवाल करो तह मकसर जान दी तो तुम पानस पे तारुफ रंगी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो रोजान ये रख खजन पारबल सोनावारी इसमें शरीफ क्या इसमें शरीफ गुलाम मोहम्मद मीर तो पेश मे डॉक्टरी तो रोजान रख खजन पारबल सोनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा तो जायन तह मे सपुदमुत ये गामस मज पन्नस गामस मज तो तालीम तरबियत ती गमज पन्नस गामस मज हायर सेकेंडरी मे हजन कोर्मुत पास तो तम पत कोर मे 10+2 तो तम पत लगुस बह नौकरी एज गवर्नमेंट सर्विस तो चूँकि वारियास टाइम 9 वरी कर मे सर्विस तो मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट कर्म मे 9-10 वरी सर्विस तो तम पतन गई जनाब मोहतरम कम तो पत सन मे सह नौकरी तथ दुत मे रिजाइन तो तम पत गोस बह नबर दिल्ली तो कर मे मेडिकल ट्रेनिंग तो तम पत आज बह तौर तो वह बह पेशस सत वाबस्त डॉक्टरी पेशस सत वनुक तनित तो बदस तौर शायरी हंद शौक कित पद तो कर गो अल्लाह ताला जे जानस एहसान कर यह तकरीबन 2013 चूँकि 2013 मज मे शार कनन गोमुत शायद लल दीद शार तमो वोनमुत कलमे पोरुम कलमे सोरुम कलमे कोरुम पनुन पान कलमे हन हन मोयस तोरुम अदलाल वोसस लामकान चूँकि यह शार बोजित यह कलम बोजित बासो मे कि क्या ताम अत मज राज क्या ताम दलील तो मे सोच कि चूँकि कलम सारी पारान मगर अत मज क्या नवै सिरा तो जनाब मोहतरम अथ मज गो मे इल्हाम तो सोच गो मे पद तो पत अमी सात लिख मे कलाम तो कलमे अमी सात मे कलाम वोनमुत कलमे ला सर सी कर तो पर्जनाव तो पन्न पान असला सुदी बाई सी कर तो पर्जनाव तो पन्न पान तो यह मे पत अति पे गोमुत स्टार्ट शायरी तो अत पे मे आज शायरी कोर्मुत आगाज तम सात बह तकरीबन 45 वर्ष तम सात शायद मे शायरी हंद नाव बेशक तो अत मज कत्या किस्म तो कम शायरी यह वेठन पूठन लफ्जन मज वन दय किस्म शायरी आ गई कलमी शायरी बे गई कलबी शायरी यह कलमी शायरी यह चूँकि आम शायरी वनो अत
یہِ چھِ سوٗنٛچِتھ سَمجھن یِوان لیکھنہٕ تہٕ یُس زَن وۄنۍ قلبی شٲعری چھِ اَتھ چھُنہٕ چلان یورُک اَتھ چھُ مےٚ ووٚنمُت کینٛژَن آلو دیُت تورَے کینٛژَن آلو دیُت تورَے کینٛژو کَرے یورَے کَل کینٛژَن صاحب پوٚژُے تورَے کینٛژَن ژھٔرٕے گٔے گرٛنٛگل اَتھ چھِ آلو آسان اورَے اَتھ چھِ عنایت آسان اورَے تہٕ اَتھ چھِنہٕ یورٕکۍ زور چلان تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ صوٗفی شٲعری چھِ اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ پَنٕنۍ مٔنزِل پَنٕنۍ پَنٕنۍ مُقام تہٕ اَتھ منٛز تہِ چھِ پَتہٕ قٕسٕم اَتھ چھِ عشق وصل چھُ عرفان چھُ اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ واریاہ قٕسٕم نیران تہٕ یِہوٚے فرق چھِ عام شٲعری تہٕ صوٗفی شٲعری ہسا اکھ عام تہٕ مشہوٗر شُکر چھُ أمِس شیخ العالم سُنٛد قرآن پران کونو مودُک قرآن پران کونو گٔے سوٗر قرآن پران زِندٕ کیُتھ دۄد قرآن پران دۄد منصوٗر چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ منصوٗر سٕنٛز ذِکِر آمٕژ حظ تہٕ صوفیتَس منٛز چھِ منصوٗر اکھ مشہوٗر تہٕ اکھ جان قداوَر شخصیت کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان یہِ صوفیت کیٛاہ گٔے صوفیت یُس چھُ چوٗنٛکہِ منصوٗر سُنٛد پرٛژھوٗ تۄہہِ ذِکِر تہٕ میٛانہِ حِساب چھُنہٕ منصوٗر سُنٛد ذِکِر چھُنہٕ آسان یہِ چھُ دَپان سِر چھُنہٕ بازرَن کینٛہہ سِر چھُ شوٗبان سِرٕ پٲٹھی البتہٕ صوفی اِزم وَنو أسۍ صوفی اِزم یُس چھُ یہِ چھُ تزکیہ نفسُک بیٛاکھ ناو صوفی اِزم مطلب گوٚو باطنی علم ہٮ۪کو أسۍ بیٛاکھ ناو اَتھ ؤنِتھ پَنُن نفٕظ پاک کَرُن اَتھ چھِ وَنان صوفیت ییٚمۍ پَنُن نفٕظ پاک کوٚر سُہ گوٚو کامیاب تہٕ کامران اِنشاء اللہ یہِ چھُ قۄرانٕچ آیت حظ یِتھَے پٲٹھۍ حسد رِیا بوٚگُز کِبِر غروٗر لالٕچ اَمہِ نِش پاک سپدُن اَتھ چھِ وَنان صوفیت پَنُن پان پہچانُن دِل بیدار کَرُن باطنی راز معلوٗم سپدٕنۍ یا راہِ سلوٗکَس پٮ۪ٹھ چلُن تہٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ صوفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان چھُ الفقر فخر والفقر منی یہِ ہسا فخر یُس چھُ فخر درٛاو مےٚ نِش فخر وٲلۍ ہسا چھُ میٲنۍ تہٕ لہٰذا چھُ اَتہِ ثٲبت گژھان کہِ صوفی اِزم یُس چھُ یہِ چھُ آمُت پتہٕ پتہٕ یہِ چھُنہٕ یہِ راتٕچ دٔلیٖلا کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ آمُت پتہٕ پتہٕ کٔرتو اتھ ہنا وضاحت یہِ چھُ حظ یہِ فخرُک مطلب اتھ فقیٖری کِنہٕ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ فخر 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 چھُ وَنان صوفیت فخر مطلب دوٚیِم ناوٕے چھُ فخر بِلکُل اتھ منٛز کوٚروٕ تۄہہِ ذِکِر پنُن پان پرزٕناوُن ڈاکٹر اقبال رحمتہ اللہ علیہ تہِ چھِ اور کُن اِشارٕ کران اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن کیٛاہ حظ گوٚو یہِ پنُن پان پرزٕناوُن پنُن پان سرُن یُس پنُن پان پرُن یہِ کیٛاہ حظ گوٚو وٕچھ حظ اَمے خٲطرٕ چھُ اکھ طٲلب مُرشِدس نِش مُرشِد سٕنٛز تلاش حظ کران مقصد چھُ یِہوے بِذٲتی چوٗنٛکہِ تٔمِس چھُ نتہٕ علم ہٲیِتھ شریعت چھُ یہِ چھُ تٔمِس ہٲیِتھ مگر یُس یہِ پنُن پان پرزٕناوُن چھُ اَمے خٲطرٕ چھُ پیٚوان أمِس مُرشِد کرُن مُرشِدس نِش گژھُن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجوٗ چھُ فرماوان من عرفہ نفسہُ فقط عرفہ ربہُ ییٚمۍ ہسا پنُن نفٕظ پہچون تٔمۍ کیٛاہ پہچون تٔمۍ پہچون خۄدا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ون نحنُ اقرب الیہ من حبل الورید قرآنِ مجیٖدس منٛز فرماوان اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا چھُسے ژےٚ شاہ رگو کھۄتہٕ نزدیٖک مگر ژٕ کر سا اَتھ پٮ۪ٹھ تحقیٖق یِتھَے پٲٹھۍ چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز فرماوان وفی انفسکم افلا تبصرون یعنی بہٕ ہسا چھُس تۄہے نِش مگر سُہ بصارت سُہ بصارت یُس چھُ سُہ کٔرِو پٲدٕ یہِ زاننٕچ کٔرِو سا کوٗشِش یِتھَے پٲٹھۍ اکھ مُرشِد ییٚمہِ ساتہٕ مُرشِد کٲمِل أکِس طٲلبَس تربیت چھُ کران یا حرفِ حقٕچ تعلیٖم چھُ دِوان پتہٕ چھُ یہِ طٲلب یُس زن چھُ یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ محنت چھُ اتھ کران امہِ محنتہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان أمِس چھِ یِم راز یِم چھِ عیان سپدان یِم چھِ یَلہٕ گژھان
یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دِلٕکۍ دروازٕ ییٚمہِ ساتہٕ یَلہٕ گٔے أمِس چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ مُشاہدات گژھان أمِس چھِ عیان گژھان مُشاہدات اَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان یِم کٲم أمِس چھِ یِم روحٲنی مٔنزِل یِم چھِ طے سَپدان یِم چھِ روحٲنی مٔنزِل یِم چھِ طے گژھان تہٕ اَتھ چھِ چوٗنٛکہِ واریاہ مُقام آسان بقولہِ شٲعر دَپان ییٚمۍ ییٚتہِ پَرزُن اوس سُہ چھِ تَتہِ فارغ تَس نہ چھِ کُنہِ غم یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ژےٚ احسان کٔرنہِ اَتھ چھِ مےٚ ووٚنمُت حظ شعر ووٚنمُت حظ پَنٕنۍ پٲٹھۍ چوٗنٛکہِ اَکھ زٕ ٹُکھ وَنہٕ بہٕ بیٖنا چشمن دیٖدن حال بیٖنا چشمن دیٖدن حال تی پرزناوُن چھُے محال سرکر مرزِن سپدی زان سۭتۍ رہبر حٲوی مجال یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ ووٚنمُت اَتھ پنٛنُے پانژٕے وارٕ پرزناوُن زانُن دِل نِش شلکُے راز أنٛدرِم اِنٛدراز گژھِ وُزناوُن اَدٕ کرناوُن روح پرواز بقولہِ اہن حظ یُس یہِ شِل چھِ وَنان شِل چھِ وَنان اَتھ منٛز شِل چھُ خۄداے سۭتۍ وَنان شِلُک مطلب گوٚو کہِ یُس کیٛاہ تانۍ راز چھِ أمِس منٛز چھِنہ اَتھ چھِ ووٚنمُت اَتھ چھِ رحمان ڈار صٲب شاید فرماوان دَپان دِل چھُ عرشِ اعلیٰ اَتھ منٛز چھُ حق تعالیٰ طواف کر کعبسٕے چٲونَس پانہٕ مستہٕ یا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ فرماوان رحمان ڈار صٲبٕے دَپان صاحبِ دِلو یی سر کوٚرہَے وارٕ پَنُن پان کوٚرہَے حٲصِل اِثباتِ وجوٗد وٲصِل گٔے احسان تٲکیٖد کوٚرُکھ واجِبل وجوٗد صحیح کوٚرُکھ عٲرفان تٔگی پانَس نِش پرزناوُن اِشارٕ بوٗزِتھ زان تہٕ یہِ دِژ مےٚ ویٹھ پٲٹھۍ زان حظ کہِ پَنُن پان پرزناوُن اہن حظ پَنُن نفس حد رَٹنہٕ شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ چھِ فرماوان نفسی کوٚڑسٕے کوٚرُس پشیمان نفس چھِ مدہُس ہانکل ژٔٹی نفس یِم روٚٹ سُہ ووت تہٕ کیٛاہ جواب ڈاکٹر صٲب کیٛاہ حظ گوٚو یہِ نفس تہٕ اَتھ کۭتیاہ قٕسم چھِ تہٕ کم چھِ وٕچھ حظ نفس یُس چھُ نفس چھِ صِفاتُک بیٛاکھ ناو یِم زَن اِنسان سٕنٛز صِفات چھِ اوصاف چھِ یا خٲہِشات چھِ اَتھ چھِ وَنان حظ نفس چوٗنٛکہِ یہِ چھِ اِنسانسٕے منٛز موٗجوٗد حظ وۄنۍ چھِ وٕچھِنۍ نفسٕکۍ کۭتیاہ قٕسم چھِ حظ نفسَس چوٗنٛکہِ واریاہ کال اَتھ چھُ ووٚنمُت شاہِ شمس وَنان دوٚپنَس ژَٹ نفسَس سٲری کَلو کھٹ کشپ تہٕ کران مٲژٕے نفسَس چھِ مین 7 قٕسم حظ یِوان اَکھ چھُ نفسِ امارا نفسِ لوامہ نفسِ مُلحِمہ چھِ نفسِ مطمعینہ راضیہ تہٕ مرضیہ چوٗنٛکہِ ٹایم چھُ کم شاٹسٕے منٛز وَنہٕ بہٕ تہٕ چوٗنٛکہِ یُس زَن یہِ نفسِ امارا چھُ اَتھ چھُ یہِ چھِ شیطٲنی نفس یِم تہِ اِنسانَس منٛز بُرٲیی چھِ یِم تہِ غلطی چھِ یِم تہِ لغزش چھِ آسان تہٕ یہِ چھِ یِہوٚے نفسِ امارا یِہوٚے چھِ یہِ کرناوان حظ تہٕ بیٛاکھ چھُ شاٹسٕے منٛز وَنہٕ بیٛاکھ چھُ نفسِ لوامہ حظ نفسِ لوامہ حظ چھُ اَتھ چھِ وَنان بیٛاکھ ناو ملامتی نفس چھِ اَتھ وَنان یہِ چھِ غلطی تہِ کَران تہٕ مگر یہِ چھِ شرمنٛد تہِ گژھان یہِ چھِ شرمنٛدگی تہِ گژھان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مُلحِمہ یُس چھُ یہِ چھُ کَران اَتٮ۪تھ کوٗشِش گۄنہَن کنٹرول کَرنٕچ یہِ چھِ گۄنہَن نِش پَتھ رَٹان بیٛاکھ چھُ مطمعینہ چھُ نیک تہٕ صاف نفس تہٕ بیٛاکھ نفس چھُ راضیہ یہِ چھُ رضٲیی ہُنٛد نفس بیٛاکھ چھُ مرضیہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مرضیہَس پٮ۪ٹھ واتان چھُ یہِ اِنسان تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہِ مومنہِ سٕنٛز اَتھ ہسا چھُ میٲنۍ اَتھ مومنہِ سٕنٛز نظر ہسا چھُ میٲنۍ نظر مومنہِ سُنٛد وَنُن ہسا چھُ میون وَنُن تہٕ لہٰذا کٔرِتھ ییٚمۍ پَنُن نفس یُس پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ قابوٗ گوٚو تہٕ اِنشاء اللہ سُہ گوٚو کامیاب تہٕ کامران أزیُک سون مہمان چھِ ڈاکٹر غلام فاروق صٲب ڈاکٹر صٲب صوفیتس تہٕ اِسلامس کیٛاہ حظ واٹھ چھِ پانہٕ ؤنۍ اَتھ چھِ حظ کینٛہہ ہِشر یہِ چھُ اَکُے حظ ییٚلہِ اَتھ سَنو فاروق صٲب یہِ چھُ چوٗنٛکہِ صوفیت یا اِسلام یہِ چھُ اَکُے یہِ چھُ بیسِکٔلی وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ تھیوری تہٕ پرٛٮ۪کٹِکَل یُس سون اِسلام شریعت چھُ یہِ چھُ علم یہِ چھُ علمَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ دٔلیٖل تہٕ چوٗنٛکہِ یُس صوفیت چھُ یہِ چھُ عینَلَس پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ عینَل یقیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ وَنہٕ بہٕ مِثال حظ
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ چھُ فرماوان من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ یا یِتھَے پٲٹھۍ ووٚن مےٚ اوٚتامَتھ تہِ وَنحن اقرب الیہ من حبل الورید یہِ چھُ قرآن یہِ چھِ قرآن حظ تہٕ چوٗنٛکہِ یُس زَن صوٗفیت چھُ یہِ چھِ شریعت کُے پرٛٮ۪کٹِکل تۄہہِ توٚروا فِکرِ عملی طور ورتاوُن عملی طور ورتاو یہِ چھِ تھیوری اکھ سٹوٗڈنٛٹ چھُ آسان یہِ چھِ پران مِثال زبٲنی وَنو أمِس سٮ۪ل کیٛاہ گوٚو ہُہ کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اکھ ٹایما چھُ واتان پرٛٮ۪کٹِکلی چھُ گژھان أمِس چھُ یِوان سمٕجھ پانے یہِ سٮ۪ل کیٛاہ گوٚو یا پٕلانٹ چھُ آسان أمِس ییٚلہِ پرٛٮ۪کٹِکلی چھِ ہاوان لیبارٹری منٛز أمِس چھُ گژھان تحقیٖق پانے یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یُس یہِ صوٗفیت چھُ یہِ چھِ پرٛٮ۪کٹِکلی دٔلیٖل حظ اچھا گوٚو عملی طور وَرتاوُن یِہوٚے شریعت وَرتاوُن پرٛٮ۪کٹِکَلَس منٛز بِلکُل بِلکُل ڈاکٹر صٲب بہٕ کَرٕ اکھ عرضا تۄہہِ یہِ صوٗفیت پَرنہٕ سۭتۍ ہیٚکیٛاہ اِنسان بٔنِتھ کامیاب کِنہٕ یہِ چھُ پَتہٕ عملاوٕنۍ تہٕ اَتھ چھُ رہبر تہِ ضروٗری کَرُن یہِ حظ چھُ رہبر باضٲبطہٕ آسان یہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے عملی تیٚلہِ زَن دِمَے ژےٚ بہٕ پنٛنہِ ڈاکٹرٕچ کِتابہِ دَپَے نیر سا پَر سا گرِ تُہۍ ؤنۍوا ڈاکٹرَس یِتھَے کٔنۍ چھُ وۄستاد سُنٛد ضروٗری وۄستاد چھُ ضروٗری وۄستادَس بغٲر نہ حظ چھُنہٕ کینٛہہ اچھا بغٲر صوفی تہٕ صوفی اِنسانَس اہن حظ یِمن کیٛاہ فرق پانہٕ ؤنۍ مطلب عام اِنسانَس تہٕ صوفیَس مطلب صوفی چھا جنتہٕ خٲطرٕ ضروٗری بَنُن کِنہٕ جنت ہٮ۪کو اَمہِ وَرٲے تہِ لٔبِتھ وٕچھ حظ کیٛاہ چھُ آسان یُس زَن یہِ صوفی چھُ یہِ چھُ شریعت طریٖقت حقیٖقت معرفت یِم چھِ ژۄشوَے چیٖز ضروٗری مقام آنہٕ جُز اَمِکۍ اگر ژےٚ بہٕ علمِ دٔلیٖلٕے یٲژ وَنَے تہٕ ہاوٕے نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس مُشاہِدٕ چھُ گژھان یا پرٛٮ۪کٹِکَل چھُ گژھان أمِس چھُ پوٗرٕ سَمٕجھ أمِس چھُ اَنڈَرسٕٹینٛڈ گژھان کیٛاہ تام دٔلیٖلہ چھِ تۄہہِ ووٚن نہ مےٚ گۄڈَے مےٚ اوس بوٗزمُت سُہ کٔلمَے پوٚرُم کٔلمَے سوٚرُم یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پَتہٕ یَتھ صوٗفیتَس منٛز آس ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنۍ وۄستادَس نِش بہٕ گوٚوُس تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ رازٕے آسان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ گژھان حظ پرٛٮ۪کٹِکٔلی مُشاہِدٕ تہِ اِنسانَس تہٕ پَتہٕ چھِ لَگان پانَے پَتہ شریعت کیٛاہ چھُ تہٕ طریٖقت کیٛاہ چھِ حقیٖقت کیٛاہ چھِ معرفت کیٛاہ چھِ ییٚلہِ دَپان یُس یَتھ شہرَس گوٕے نہٕ تہٕ سُہ کیٛاہ وَنہِ تَمہِ شہرٕچ خبر ییٚلہِ ژٕ مِثال وَنَے بہٕ دہلی منٛز چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ تَتہِ سا چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ فٕلاوَر تَتہِ چھِ یِم دٔلیٖل تُہۍ مٲنۍوا یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پانَے یِکھ ژٕ واتَکھ تَتٮ۪تھ ژےٚ گژھی سَر پانَے یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ دٔلیٖل پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُ گژھان اِنسانَس اَنڈَرسٕٹینٛڈ تہِ تہٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُ اِنسانَس باسان تہٕ کیٛاہ تانۍ چھُ بِلا شک چھُ اَتھ منٛز اقبال رحمتہ اللہ علیہ تہٕ فرماوان عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے تہٕ اَتھ صوفیت کِس منزلَس تام واتان کم مُشکِلات حظ چھِ أکِس اِنسانَس درپیش یِوان وٕچھ حظ چوٗنٛکہِ یہِ آسہِ نہٕ ہٕٹہٕ مٕٹے اَتس منزلَس تام واتان اِنسان کینٛہہ اَتھ منٛز آسان کینٛہہ اِمتِحان وٕچھ حظ صوفیَس کیٛاہ چھِ آسان صوفیَس چھِ آسان بطریٖق مٲنِو تُہۍ لانٛکَم چھِ آسان صوفیَس أکِس یہِ چھُنہٕ عام اِنسان چھُ یَلہٕ یہِ کَرِ ژوٗر تہِ یہِ کَرِ اَترٲفی تہِ یہِ کَرِ ہُہ تہِ یہِ نٮ۪مازِ تہِ گژھِ گٔنڈِتھ أمِس وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ یُس صوفی چھُ آسان أمِس چھِ آسان لَہ أمِس چھِ آسان پیٖر سٕنٛز نظر تہِ أمِس چھُ آسان مطلب پرہیز یعنی کہِ غلط چھِ غلط یہِ چھُنہٕ کَرُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ غلط کٔرِتھ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اُدھر اِدھر گٔژھِتھ کینٛہہ أمِس چھِ پکٕڑ تیٚلہِ أمِس چھِ پکٕڑ تہِ رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ اکھ صحابی یہِ شخصا اکھ آو تٔمۍ دوٚپنَس بہٕ حظ چھُس کران ژوٗر تہِ بہٕ حظ چھُس کران ہُہ تہِ یہِ تہِ وغٲرٕ تہٕ بہرحال ییٚلہِ تٔمِس نِش گٔے تٔمۍ دوٚپنَس یارا ژٕ کر سٲلِم کینٛہہ مگر پوٚز ؤنۍ زِ تِمو فرمووس پوٚز ؤنۍ زِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ شخص واتان چھُ تور تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ژوٗر کَرنہِ چھُ گژھان یا گۄناہ کَرنہِ چھُ گژھان تٔمِس چھُ پیٚوان یاد نہ نہ مےٚ ہسا چھُ پوٚز وَنُن یِتھَے کٔنٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ یہِ زون کہِ مےٚ ہسا چھُ پوٚز وَنُن تٔمۍ ترٛوو وارٕ وارٕ سُہ سٲلِم تٔمۍ ہیوٚک نہٕ غلط کٔرِتھ تٔمۍ دوٚپ اگر بہٕ یہِ بُرٕ کٲم کَرٕ تہٕ مےٚ چھُ ہُتہِ پوٚز وَنُن نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ تٔمۍ کوٚر کَنٹرول یِتھَے کٔنۍ چھُ اکھ صوفی آسان یہِ ہیٚکہِ نہٕ غلط کٔرِتھ کینٛہہ أمِس چھِ ہورٕ نظر آسان أمِس چھِ پکٕڑ آسان اگر یہِ غلط کَرِ تہٕ أمِس چھِ پکٕڑ آسان میٖر صٲب ضِمنن وَنہٕ ہا بہٕ تۄہہِ یہِ اکھ سوال زِ تۄہہِ کوٚروٕ پیٖر سٕنٛز ذِکِر کَتھا کران اکھ ؤنۍتو تُہۍ تۄہہِ کُس چھُو یہِ رہبر تہٕ بیٚیہِ ؤنۍتو یہِ موتوٗ قبلہ انتُل موت کیٛاہ گوٚو برابر.
जनाब मोहतरम वारियान बुजुर्गन नश गोमुत चूँकि पन यह हिसाब किताब आव न कह तो लास्टस वन बह शार्ट्स मज गोस बह जनाब मोहतरम कमाल साहब वतरहिल मुकाम तो तम सुंद रहबर गफार साहब कराल तहज जियारत वस मुकाम वतरहिलस मज मौजूद चूँकि तुम वो वन सवाल मौतु कबल अंत मौतु क्या गो अत वोनमुत मौतु कबल अंत मौतु गो मरन ब्रोठी मरुन बकोल शायर मरन ब्रोठी मर दरवेशो सर कर पन ख्वाहिशातों निश पाक सपदुन अल्लाह तालस पे भरोस करुन पनुन आसुन मिटावुन तो अत वन मौतु कबल अंत मौतु बकोल इकबाल मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए चाहे यानी कि खुद ही ख़त्म कर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमावा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी बकोल शाही शम्स मार्जिंद कर तो पान सारे तम तोर गथित तम सुंद गर तो चूँकि यह सालिम यह मुर्शिद कामिल अम्स हावान कित कन क्या कप मुर्शिद कामिल सज डॉक्टर साहब गो अस द्राव यथ कति पूर पठ वाच जि सूफियत कुरानस तो हदीसन पे पकन सेज तो पज वात प्रैक्टिकली तो इस्लामस नश कहें तो दूर हिस्ट्री बिल्कुल अमि प्रैक्टिकल दिवान अत पे करो सा अमल बराबर तो डॉक्टर साहब अस करा वारिया कत मगर टाइम कम नेरान वन तो पन कह कलाम तुबरुक रंग अर्श कोर्मुत तन दू दमस बन दमदार तन दू दमस बन दमदार बेदार दिलन शीदीदार सीरन सिरफाश करनस नवार बेदार दिलन शीदीदार दम दू सुदरस वस पाताल तत गट मज प्रजलान लाल मोल तथ शीनो दर बाजार बेदार दिलन शीदीदार सीरस यम महरम कार तिमन वना दिल हुशार तत वस पेवान दगनियार बेदार दिलन शीदीदार जिंद मरन रिंद नई कार तिमन वना बीनादार बीना चश्मन दीदन यार बेदार दिलन दीदन यार मकता शाजत शारस मीर गुल रोज दर पार बल मीर गुल रोज दर पार बल जाग हेत यारस बरतल हरदम तस कुन उम्मीदवार बेदार दिलन शीदीदार तन दू दमस बन दमदार बेदार दिलन शीदीदार बाग स्वर्ग हुसन परिये जरिए में अश्कन तीर गम जिगरस तर तरिये जरिए में अश्कन तीर अम शार तल ननान मीर सबन कह सोरमुत अम सठा कह बर्दाश्त कोर्मुत तो यथ कमस वक्तस मज दिज मीर सबन तिस जान मे बासान बोजन वालन आह कह पल पेमुत अमन सरो कत मगर वक्त कमी आने किन हेको न ज्यादा कत कर लिहाजा हेमो वनस इजाजत बोजन वालन तो मीर सबन करो सठा शुक्रिया यमो दुत सान सवालन सही जवाब तो बोजन वालन तामत वातनवक मल जान नाजरीन बेहू वनस खुदायस हवाल अस्सलाम वालेकुम।